Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu Domba Mwenyezi Mungu kemjua wanono ho hanzahi Rabbil Alamin. Mwenyezi Mungu yarenike mwisho mwema, yalijali heri na baraka, yalipue ne zembi za wanadamu wapeu ho hanzahi Rabbil Alamin. Buparongo hamba vi banugwa shahunu ewa Watukufu wa alaykoum salam Mama Nadia, wa alaykoum salam à vous tous. Partagez le message, partagez le direct. Mwenyezi Mungu yarinike heri na baraka, yalijalie heri na baraka, yahifadhi hizi familia zetu. Wa alaykum salam Natasha Ali, yajalie wanadamu wa humiliana hanjema ho hanzahe Rabbil Alamin. Mwenyezi Mungu yaripone zembi za wanadamu wapeo. Mwenyezi Mungu yalijalie heri na mon frère le mzee Ali Abdou Mkouba, longue vie à toi mon frère. Mwenyezi Mungu najaleke malani kadom liyo ranile ze famille za hanyo kamjala tsahindu tsotsimare ho hanzahi Rabbil Alamin. Mwenyezi Mungu yajaile haina mwana mkomo ujihundo malani hotipia ike hashele wa mnono gemnono rae reze famille ho hanzahi Rabbil Alamin. Watukufu wa jamalif ngarjo huja harmaze sujet za hatu sujet mbili ikao zilotre touchant ikao sontipia hani mruna ke vigila ya bue matso ya ishie riditsi na mpartage. Wa alaykum salam Hadija, wa alaykum salam Nolachiko, wa alaykum salam Muhammad Mana. Mwenyezi Mungu ajalie ukaya ranyire ze fami mshelo wanono mjuha wanono hekudratillahi ya Mwenyezi Mungu. Watukufu wa jamali fugasi na sujet mbili hata nraru ya washeleziza rumambeni ya ukaya kanauzi ya hoa na nezembi ili zichange. Wa alaykum salam Mama Nura, haukai mwenye change wa Mwenyezi Mungu. Wa alaykum salam Nadhamati Isiaka, wa alaykum salam kazi jusqu'à la mort mon frère, longue vie à toi. Watukufu wa jamalif karnaula tswakati ya ukaya leolonji gasina zinji za ufanya rinji armaze message direct shanga juma benze sujet kado lonizo sujet ya mando manam shohat ya ka célibataire ya lono wanahahe ya zao wanahahe ya kwa yeshi hunu Faransa ikao hajua mwanamme ulokomor ya mjua sur le réseau, dans le réseau ikao homjua hafanya jitihadi baada tombe amoureuse hende komore hende hamono haone mwanamme ya relation ika sérieux e mwanamme shareje hunu zinji na zinji wakaufanya shazinu katsujwa na shohatu ezinu hitima ebanu kwa tiwema ebanu kwa tuishia kena utsonga ho hambe message ya mwanamshe woi ukaka na mwatake mbali gabjo mwatake ukaya kwa tsukirwa réveiller les esprits za finalement hafanya zinji daine mnamoto wa hewe ya mjua dans le réseau wabeshiana hambesha video hambesha mafoto e mwanamshe hatu woi hende hata hajua mwanamme hunu Faransa ikawa bidi ya mlole hasa hambizwane mwanamme ola motwahe ola ulokomori hakanti juma mfanya chantage ya udoma shelezize mafoto neze video yomwambia ya ukaya ngama nzomba nrukada kujabeha nganjone semruma hoga mjovenu mrumaho yaone. Alhamdulillahi e mwanamewe ikaja parove ha video nzima armaze video ya kadene mzadewo ya public shade ukaya zemesaji ya fanyo mwanamshe sur WhatsApp haumena sengasinizo zontipia ze capture garjoja mrongoze ilmambia ukaya mrurondo anjema mrushukuri ya mruhimigia shamrukarendi ya mwanadamu wapeu yanze ya metemron crise ya mwanamshikao ya hunika confiance ya ezungo zahe nana mwanamshaka hufanya nongozi nji. Subhanallah. Deuxième sujet gasina mzadze ikao ngena mwanahe wankabu ulo dahoni ya mzadze uo hapihe mwanahe wankabu yafanya mrumahe chantage. Wimshami Yusuf Amani
dibwani walaikum salam gumfanya mrumahe chantage komkwa mrumahe hakanza ya viole mwanahe ola ya eberjo dahon zihunga ukaya zilazo ntipia vala mzazi hakanza jidabara sidele mrumahe baada hajua mwanamme wa media mwanamme ikao wa heze rezo sosio hamjua ngwazu ya jidebara sene mrumahe ya renge mwanamme wa heze rezo waje wado jere waje wado yenshi finalement ola mwanamme harambua wa mgala hajuha hazirodi ngoni hakawa hakawa mwanamme ya za mwanamzima daina yemzade woyi finalement waono ya ukaya vomye wa mfanye chantage comme quoi hakanza viole mwana ya eberjo dahoni mwanamme hasubuti hahimise mwanamshola nana yemrumshahahi habanabie makata ukaga mjosoma hitima ika oblige mwanamshe ya benrabo ne wajidebarase ne mrumme modahoni hasibabu mruwa media garjo hujajeri zambe henu joka hoya nyonga gujoheya haukeba hatima ihunda bukasi karudo jaro vubo madina hanyu shagara mabenu wakati joja wakati wavubo madina wallahi na mnyezi mgarjoka watuvada buju watuvadabu rike watabasa muju watabasamu haukanga joka wenji na wenji walo harmaze rezo warongo heliwanza wambe heliwanza o wenji na wenji wapa wanusheo walo harmaze rezo rangu tiktoku rangu facebooku ekelu hanzarki hamadani wenji garjo mtuani zengo subhanallah izo message mbili zilo très important ikao nyimlo tiktoku na mtapote raha eja sinyale wa yakupewa nyimlo facebooku na meteze cœur walaikum salam mama Nael watukufu garijao harma message ya mwando doka ya usikwa juzi rifanya message vanu rishemeza walaikum salam Ibrahim mzo wangu mze militaire mbaba wa heda ulahak ikao rifanya message vanu juzi ya mwanyanyasi Halifa Said Janfar ikao Halifa yo yenshiho iho Maroc aiho Egypt hatawa rishemeza juzi alhamdulillah do mwambia ukaya Halifa haoneha ekana baoneha ye famia hahe no wananya no wanzanwahe wasawa joma la ni Halifa ikao do yaliyo wenji kwa joji uzisa ye pourquoi Halifa yaro hayatsambia ye fami ye pourquoi Halifa yaro hatsambia wanzanwahe hazingaro ne polisinge haruma komisaria nzima lo mwambia ni ukaya mwanyanyasi Halifa rashemeza juzi ikao nguyanshiho Egypt yakawa rangia mercredi rajavanu juzi rashemeziza ilade samedi hauomba zedua ilo malani kaudo yalio ya venuhe mwanyanyasi Halifa ya parmo mji mtukufu wa Batsa ya mitsamihuli hasa haoneha gujulane vanu yalio ya bodo ambia zefami walo hule rambio walo hunu Faransa zefami zahe rambio walo iho Egypti ya ukaya Halifa Saidi Janfar haoneha abasarzambao garshukura uze juhudi zahanyu nana zedua zahanyu ika winji wa hanyu bandari longo warika vanu rikawomba zedua zanyu jama kubul karnaula tsangiru tsotsimare gamferesho ye famia hahe nano wanzani wahe nano wakomodo wa junrao iho Egypt ika wahafiliha wemanyanya uyatukawoneha sha haba harengwane polisi hafungwa ikaru mwambia nikaya wede harma komisaria zinji wa mtsahe gwajaka wambiloe abasarzambao mwanyanyasi Halifa Saidi Janfar ya puwa harmo mji mtukufu aparmo mji mtukufu wabatsa ya mitsamihuli haoneha uzade neka uzade uja wangushukuria wahimidia gamferesha ye famia hahe riferesha haina mwanadamu mzima ikao ya tusheha eroho yahe ya tabiha raili weisha babi soane mazababi ikao ya tukauone watukufu wa jamalifu dombeshila ni marahaba ni wanadamu ikao wa komoronsi pia haukaka vatsibadi haini mru ya remakoti boom keldi mofrare haini mru ya remakoti hawi ya jiviwa uo mwanadamu ya lahitima shaini wakati wajatambo suma mwana mkomori wanruhima wazombeladua rekando mumanzao rekando mtso mwanza eli mnyezi mgu ya mokowe mnyezi mgu ya mbenu alhamdulillah Halifa Saidi abasarzambao hasa haoneha shado ukaya rahaka jareje ye fami no wanzanua heno wananya iho Egypt shangi haruma pilizo ikao hazingarwa ika oblige jermambieni rabbi alhamdulillah. Oui, merci beaucoup Fundi Mustafa Said, longue vie à vous monsieur Fundi, longue vie à vous.
rihimidia rishukuria nana uzade ra veshe ya mji mtukufu wabata haukawe mnashioni wemrika wa usomo indi toa ya maudu Mwenyezi Mungu na muhensi na muo ya hensi wenji na muo o wanazono ntipia ikawa junrao harmazi ntibali na mbali Mwenyezi Mungu ya wahifadhi shado mwabiani ya ukaya Halifa Saidi Jamfar ya po harmu mji mtukufu wabata ya mitamihuli hasa haoneha au uzade ruparsa jane masihu sur mwe famille. Oui, merci beaucoup Hasbogos mon frère. Watukufu ngajari maze message za hatu. Umuhimu lkauja bada sidi la rongo wa harmwerezo la shemeza harmwerezo za hema nyanyasi ika oblige jaruma bienu wa uzade. Oui papa Halim, wa alaikum salam wa bienu wa uzade. Mwanyasi Halifa Saidi Jamfar ya parma mji mtukufu wa batarma mitsamihuli haoneha gena muo na Mwenyezi Mungu jomprotege daini wanyanya insha Allah. Garjo harma ze mesaji she mesaji ya mandori jao garjo harma mesaji ya mzazi so yulo na mnamwana yam eberge. Mnamwana yam eberge. Wa alaikum salam zamzam. Imanyanyasi hafungwa hata basangi haruma komisaria Pirizo. Watukufu wa Jamalifu ngarijao haruma ya mesaji ya hatu. Wa alaikum samari maji. Ikao oyimzaze ya eberge mwanamshe wa familia hai. Yimzaze oyimrulo na mnamwana mzima ya mzade ni mruma hai. Antuka ya mruma hai katina kirtasi. Shaye mzade ngena sejuru ya 10 ans. Ikao banda wazamna mwana mzima imzade haja changé mrumme d'une manière vraiment incroyable. Henamna ya changé so mrumme shahasi abo hakaze mrumme konobi la uke mrumme hakanza ya viole ye mwana ya eberjwa hodahon mwana ulona 27 ans hakanza ya viole waji mrujwa utsa wani mbaba he sevre izo kazirendwa mrujwa dragi wani mbaba he izo kazirendwa izo mrukazifanya wize tefati bonjour izo mrukazifanya sha ye mbaba hala baamin ahabangu josoma hitima hawa some hitima ika izo kweli izo ndongo ikao yamba hafanya hau hafanya geste subhanallah. Inch'Allah, mon frère, notre grand Fundi, avec le respect, Fundi Mustafa. Mwenyezi Mungu narnike hatima njema nike mwisomema. Mwanamshe wenge na mruwa media. Ikawe mwanamme ya kautsonga ya jia prepareye kuinu, hosomwe mrumaha hewe mrikao, influenceur wa media yo urongoa, harmazerezo. Winji nyo habe zeka de mone masulaha. Ni kampanso ka ya de mo maikao. Ou tsovada boulot TikTok. Ou tsovada boulot dans le réseau. Ya de mo maikao ni ma influenceur. Mwa zihaza sovaza hanyu. Mjirando kanga ni ma justi. Mjirando kaya hewe un jour. Ziraibu gaz jola dans le réseau. Wodo wakati njuka urambo ya ukaya. Yeman satara musliman satara Allah yawma al-qiyama iyo giyo très important hosoma siwa komori shasi karjiwirumia shasi ujihansi ya ukaya dès que je vais je peux mais je pense même pas à moi ce qui va m'arriver après car tu es chelé ya izorjokazi ujaziri hunde sisi maudu subhanallah. Imana mshawe hambie mwana haya eberge ya ukaya ngebidio ritowe ya mlumangu hodahoni. Na wansi na ujwa mtowa comme ça parce que elle m'a rien fait. Botula izo huzijulada hunga mjo. Subhanallah. Oui mon frère Saïd Fan combat continue. Gamjo. Hoshida ajuwaka ya mtowa hodahoni de mjomba wei. De mruwa media, mruwa rezo, ujikazo kwa ujikaza,
do wakati ye mrumshe ya pale mrumahe ya mwambia ya ukaya njaka ujua kama nuwa violori gojoka ukatunda unijuanzo unrenge mwana na eberjo da honi ye mrumeha mwambia ya ukaya wallahi na Mwenyezi Mungu ransi ya sinema be mwana hukana usubuti ya jake nsivanu ya buwe matso yahe ya subuti ya betu do hanzani mviolo ala ni mkome ula mwana mshendizo hajaha kansi ha avoué hamba izoko eli hukanza univiole n'importe quoi. Si pare mzade woyi. Ye mzade woyi hamba mimi njaka yabo o wakati e mwanamshe yamba emrumangwa kanza ya mkome ya mviole. She mwanamshe jana biatsada nika nimero ya mzade mzade haraya. Parce que ngujoka quoi que ce soit gamjo shida emna mwanamshe woyi gamjo shida ni mramene jusqu'à ce qu'il me dit la vérité. Haraya nika nimero ya mzade. Yembaba ngoda honiho. Hakoda honiho. Hamahaba na nyanzo. Utona kirtasi. Yalola mrumshe. Ulona séjour ya 10 ans. Umanzo. Umangalio. Umfanye tout ce qu'il faut. Haono ya ukaya. Vaut mieux ya balancer mrumahahe. Yatowe mrumeba katwanze mrumahahe. Ili yake mrumahahe aruma problemu. Finalement, hindi hafanya complot. Da ene mwana ya ebergewa. Chase qui est pire de mna mshewa ya tuole wa ya ukaya. Mwahize media usolte dene mzaze uo maudu ngujoja hutsahe avre haukawora haka jamlo la wange na mrumshe izongo nukai meilleure solution de huja ukubali utemanye nrabo au lieu ya unika ye numero ni pare mwetro uo ye mnada hanike numero mwetro ama ani hatso bloquer ce numéro en zombili parce que ça fonctionne pas je sais pas est-ce que y a des numéros yendao yende numéro ya rumia jusqu'à maintenant ola mzaze haraya yani que numéro ya himwana himna mwanamsham héberger pour que je parle avec parce que je sais que je suis capable ya ushinda yemo to kaja John shinda yakikanambi reality wajawa jusu konyombi hoso mwemrumahe komkwaye mrumeha kanza viole mwana emrumeha ni parana biatulamu wallahi na Mwenyezi Mungu ye mwana wo mumkonsidere mwana hangu na mwana msholo mromara rolona 27 njaparo mangalia d'une manière yabidi yanvanie nai njaparo mangalia d'une manière yabidi anfikirie nai msujua zinu zilanda huboturamu ye moto wo yeja na bwemru mshangu da todaja anambia karuha hunu wendezaho njaka uhansi ya ukango joja univiole ye mwana na héberger haba tu violer comment qu'est-ce que j'ai fait du mal à cette femme subhanallah. Subhanallah. Dizola mwanamshaja avoué devant mzaze ukaya. Hu ni drague. Violeur wamrikao ya zigara mruzamvu bo cinema. Bo mzaze wewe. Violeur de mrikao ya zigara mradubia mruhodani. Yanjia mruhopani. Yanjila mrumshanani. Yanjia mzigara ya reme. Sheka mruhandi ya kalima kahunjibia. Yoti viol. Yomkinisha wake marukwamba harcèlement. Harcèlement de parole. Yeke mwanada mgu harcele gwanzu ya lale nawe haungu drage ngu dérange. Wede mrikao hau harcele. Ça c'est pas viol. Haukaya izomzazi haba ukaya hahudungu gwanzu ya hu dérange. Subhanallah. Ho haba kanza hu dérange gojojwa sa izomzazi haba ukaya humzigara zavu kanza viol. Ye manam shesdeli haba ukaya ashe yon drag hanza yon propose hanza la lenami. Ya boya uma kalima mali different mzazi ya yamba. Ni le manager haba devant baba. Huji prepare bo mzazi wa oto mma. Bali katina kirtasi. Na bo hajwa kanga wena séjour na haja hahulola. Gani namna mwana mzima. Gojuwa benga buke mrumaho ya rohe endeza. Watukufu ya mrumeha roha endeza. Au kaloti kalima jangu. Kalima mru ya kazamru kaya yemru. Yemru ye violori. Hakaza ya mviole. Gira be mwana mshe. Mruamara ruyondu gonziro. C'est obligé madame meharohe cha finalement et madame meharoha haja hundu gabo mruwa media uko harma rezo uko fanya video korongoa ngudongwendo daoni watemasihu na wo madame meulo na mrumshe subhanallah maskini baada za messages za hanyo gazida hatishi gazini kwa turamu kazitsuni kiwa mavampiri wajodo mbenwani zel sura za hanyo ni wanadamu lo harma rezo subhanallah badi mhundu bahati
Bade miadi nara ingosoma Mwenyezi Mungu kami kaji uvumbu wa waru vraiment. Shukran lillah, alhamdulillah. Gamuhimidiyo Mwenyezi Mungu. Bada tilenge miadi, hosoni mwahe, ukami kaji uvumbu wa mruzina. Shawanu wanadamu mko ujikaza dans le réseau, hazinji. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema, mruge na mrumshe. Webo mana mshengotsa wa unange mrumme ulona mrumshe. Ebanu de media bada yemru wa media. Bada yemru wa rezo. Isho de shahupusa umanze. Na wumana mme ulona mrumshe. Ulona wana. Go wendo jusqu'à à ce point. Utowe mrumaha wa sababu daye. Subhanallah. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema. Mwenyezi Mungu arinike mwiso mwema. Mwenyezi Mungu arinike ani taufiki na hikma za huwana shohatu mdejwa ishuman zao emruma ho imfanya hazikati na kertasi mzaya mnamana mzima shahuono ya ukaya l'importance ngotsa wamru wa media bango mono ye babura yorongoa umonu kange favorable hane mruma hao na wamru ulona mrumshena wana ya latif Wallahi bo mwana mshongo jojitso daone mna mwanaho mna kalboshi wo wa mheberge. E mwana mewe ngujo soma hitima, ngujo parata ze media. Ya some hitima, ye kaha parubuwe hanyo hadrage mna mwanaho wo. Haukame mingamu amini hema kalima na disita mine ukakaja parubuwe hanyo mangalia. Gena be humdrage. Huja wamba ukaye mrumaha ho ha arsele, ye mwana ani hakanza viole ye mwana wa 27 uloha. Ye mwana mshamba ukaya asheka japaro mzingara. Hamdragi. Yanze ya reme. Izo dizo mwana mshabwe hanyo ya haba. Ah, elle m'a dragué. Hanambiangu nanzo. Est-ce que ça c'est viol? C'est harcèlement? Oui. Gojo juambe harcèlement. Ben hata yo mwana mebe wallahi boturam. Yeke mwana mshe woyi. Mpare mwana mshe. Uhadisi da wena esi c'est vrai. Si pare mna mwana mshe. Aye mwana mshe ya peye numero nanikiwa. Ketsu fonctionne. Yemzade katsukiganika numero ya hemna mwanamshi eberge na disida minae haukangu joka ye mwanamshi hajunambieze kweli. Hajunambieze kweli. Chale ongwa nzomane done mrumaho et c'est obligé de faire des complots. C'est obligé de mentir. C'est obligé de préparer coup. Ya hanza usalise mrumaho. Bahari nguhufu gawe amorozi ya mruiko da buharu marezo. Et quand nous sommes tombés amoureux à Makalibosh, Joka Mitsi tombé amoureux depuis longtemps. À les femmes fantômes qui sont dans le réseau. Wari proposer wo, wa délire wo, wa babuha wo. Ya makalima ya sucre nanjizi. Il est tombé dans le piège. Riba qui comme ça, on ne peut pas tomber. Comme moi, je ne peux pas tomber. À quelqu'un que je ne connais pas, à quelqu'un qui me parle, tu rames, tu me plais, n'importe quoi, comme les gens qui sont dans le réseau, oui, katsolola, oui, katsolamrumche, gono nyimunda wanruache, gueulabe tu rames, comment, qu'est-ce que j'ai? Mais tire, oui, mais si feigna, mais shababi, comment tu jonglamrumche, comment tu jolola si j'en ai envie? Je vais pas profiter une femme, que je reste à rien. Je reste à rien. Je vais me marier avec la personne que je suis amoureux. Je vais me marier avec la personne que je reste à quelque chose. Mais je ne peux pas y aller au hasard de me marier avec une femme vraiment pour aller la profiter. Je suis pas comme vous, les Kalbosh. Je suis pas comme vous, Mikaza Henry. Ishomle Nisho Henry. Sirende. Mwanamshe wewe, wallah, na Mwenyezi Mungu, ye mwanamme uo, influenceur, wa réseaux sociaux, ikawe yembabouf, ya ubabu dans le réseau, humnika confiance, ya umana done mrumaha, hakesto de piège, wallahi na Mwenyezi Mungu, uwenge na mrumshe, na ungo jokage na mrumshe, ngo jojitwa,
wallahi na Mwenyezi Mungu. Ngojo regrete, wallahi na Mwenyezi Mungu. Yemna mwanamshe wewe, wakautunga zenrabo, uambe, wallahi na Mwenyezi Mungu. Waye, ye mwanamme ya lodene mwanamshe uo, wahezerezo, wa media, wallahi ngujo hubalance, nana ngujo hudunga, wallahi na Mwenyezi Mungu. Wallahi na Mwenyezi Mungu tu vas regretter. Subhanallah. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Zaho wanawashe watso wanadamu walo massage. Mrumshenga wena mrummenga wedonae. Olio ya wana ukaya kabati wanraume actuellement. Olio ya wana ukaya homru parsa mrumshe wakoli actuellement kabati. Homru parsa mrumme wakoli actuellement kabati. Manamshe homrumme nguhanzo nguhanzizo. Elle fait tout pour toi. Nguhugate, nguhangalio, katudishia mahaba. Olo ya umgarde ke kole cimenté ou hanse mrumaha hongo mdungo bahari ngo dungo mlikao ubabu hojatula mu subhanallah. Ya Latif, ya Latif, ça c'est quoi ça ya Rabbi? Mwenyezi Mungu narnike khatima njema, Mwenyezi Mungu narnike mwisho mwema. Mwanamsho hangu huwese, mwanamsho hangu huderape, mwanamsho hangu tu vas regretter à tout ce que t'as fait à ton mari de mentir. Umkazenrabo jahura mehitima. Subhanallah. Ya Latif. Hongu parsa mrumme wakweli abasa yuserar. Hongu parsa mrumshe wakweli abasa serar. Wanaume walio ce sont des profiteurs. Wanashi walio ce sont des profiteuses. Si t'as trouvé une femme qui te respecte, aimez-la. Si t'as trouvé un homme qui te respecte, aimez-le. Ya Rabbi. Bende kuwanade muhindri subhanallah. Kutsunga namna ya umanada wene mrumaho. Je te trouve le courage. Ya ukaze mrumaho nrabo, ukaya kanza viole mwana wa héberge. Alors qu'il y a tout le moyen de dire chérie, ça marche pas. Tu arrives même pas à aller à Burundi. Tu arrives même pas à me satisfaire. Tu me donnes rien. Désolé, on peut se comprendre qu'on arrête cette relation. Ça peut arriver de discuter avec respect au lieu de faire complot. Ou balancer m'roumahu subhanallah. Subhanallah. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema. Mwenyezi Mungu nanike mwisho mwema. Mwanamsho wangu ulu ya welewa ubinadamu. Oui, bonjour, kwa mahir. Ukubali mwanamme wa rezo sosio. Mwanamme mbabufu. Ulona mrumshe. Na wana. Yaja umanipule. Hate mrumaho. Yaja dotunda unukabala. Ye mwanamme uloda wena ye. Rangwa kati ya looda honi la tutimizi emwa. Wei mwanamme wa rezo sosio. Ulona mrumshe na wana. Yaja ya humenye akili. Watuwe mrumaho. Mdongo dungana yohubalia. Yohubalia mweda mufanya ze kursu. Mwereje yoda honi na wumrulone mrumshahi ya mwanzao. Yekagu hanzo wallahi hajokana nse mrumshahi ha hudungu. Shawu hansi ya ukaya ngodungo mruhamanduo. Shawallahi un jour bo maname ani bo kalboshi wa media un jour ngojo barmazerezo turamu kana hubya ukaya turamu kajahea mru wa fedha himru mru wa pandushe sha wallahi ngojo batishiwa mru mraji na ngojo ambilwa ngojo hafishe wala ngojo filmewa ngojo afishewa na turamu sile ngojo hafishe hauka turamu kajahunda Malaysia helilo ya jado afishiwa no subhanallah. Subhanallah. Tu es mon mec parfait. Non, voilà, je suis à côté, je fais n'importe quoi. Au lieu d'aimer mes enfants et ma femme, je vais aller briser un couple. Gamoduna menye couple à ce point. Finalement, doit dem rumshangu fanye mjumba wa umtowe. Bahobo mana mshe kuti cinema. Yungiyo sawa ya himana mshe. Ya manadene mrumahe sababu manzano wa himrumahe. Ya rengi manzano himrumahe. Rajaba nurarongoze mwaname bada kanza ya mlole. Mwaname ya tsahasama. Ya mbie mwanamshuka ya désolé nsuhulola. Haukatsirambo kase pas normal. Tishia izo turamu ya haba. Mwanamshabasa de loharma regre. Waranse mrumaha warengi manzano ahe. Finalmi manzano ahe mbaka tsuhulola. Hasbabu ya Mwenyezi Mungu bada rijaba nurizirongo. Rijaba nurizirongo. La funyo na shahatu au lieu ya ou aimer de respecter la personne qui te respecte et qui t'aime. Vous le faites du mal. Ya Latif. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema. Mrohim idi ya mdo shukuria.
Zabani luna mapenzo hata asopwe mriare de mrunai ya menye couple. Na wakuna umlola, tu aimes, t'as des enfants, t'as ta femme. Mwanamshe wewe, mwanamme uo, wogena mrumshe na wana. Huku bala jahu manipule shahitso. Il y a un accès libre à Djano da Burundi na wakati ya zao. Sur le Burundi que vous aimez ou quoi? Banu do la mastei, do la mushiliano, do la mahaba, do la manzano, do la fikira nzima. Chamrenge Burundi, donc je vais aller jusqu'à 1 heure de temps, 2 heures de temps, jusqu'à ce que j'éjacule 3 fois, 4 fois. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. La première satisfaction d'une couple, c'est le cœur. Si le cœur, elle est très contente et fière. La deuxième satisfaction, c'est le respect. Si ton mari te respecte, t'aime. La troisième satisfaction, c'est les enfants. Si tu as des enfants, tu respectes tes enfants, tu respectes ta famille. La quatrième satisfaction, l'éjaculation. Yungio yane. Shamrengezo zonsi pia mzihansi haruma jaculation kamtina mbarugo mwifikirio icho tunohenda Burundi mriatowe mrumaha hiende zahe yadunge kalibo shilusona tamradi bahari mwanadamu yoga buharma réseaux sociaux tu le préfères plus que ton mari. Oui, monsieur Ali Taoufik, président du Festival des Comores, je profite de dire à vous tous, au le 24 décembre, ngaboye konseri, yano do utamaduni, ikao Ali Taoufik, wele président wa Festival des Comores, ikao Haji Baze, ili etorabu au utamaduni utife. Ili utamaduni utife. Haina maha, ima chanteur wa Komoro wa utamaduni wa torabu, ukawadzima, ili yetorabu ikane muo. Hautoa dekado et dekado ya honore ma chanteur wa Komoro wa utamaduni wa torabu. Zebie sazihisa. Ya ujohulava sangu ujohula 15 euros. Le 24, Inch'Allah, décembre. Ikao Ali Taoufik, c'est le papa. C'est le mzee. Wede mbaba hema jeune, hema zabab, ikao hakelensiza. Ye torabu ya himwana mkomoro nentuyoga mjouona. Jobani Nemrumche pour la première fois au Festival des Comores le 24 décembre. Inch'Allah, on sera là à nous tous. Garjo Kayabo, Hasson Sipia, Rende Haukanga Rendao Rahimilie, Utamaduni, Nezenjema, Gando Rahimilie, ele jimbo la torabu litsangamie hauke manalino na mulohai dabwe masantor walio Ali Taoufik ya loyabo ya himilia o wana wa Komori ya weshelezo ya ukaya na mjelke wazima hele jimbo la torabu banda osikuo yo eshi ani eschoka huenda kashina huenda wakati kauga mjona mbali ya mastari kao watu kao participe watu kufu haujarambie ye mzewoi ikawe mwa rezo sosio ye bazia hae na objectif ya hae hamenyen dola ya renge mrumsha wangu ne mjomba woi gena mrumshe ye mjomba woi gena wana we mru wa media bazia hae ngonsi ya ukaya kana ujule haniha mina hujua na hurambua wallahi batu ihunru au kamiti mrunko uvumbua wangu no salise wangu shao pansa mrumrajina gujo uvumbua ya hone sandwa rambweze sura zahanyu kanga nina sura vrema fantomu majansu ke bazi hanyu gamanzo msalise menye msijini kupli zahu wanyanyanyi na kupli zilo ampe nyezi munapone sharishaho manada muhamanda we wa rezo sosio ulona mrumshe na wana ujikasheo udziha c'est normal de faire ça, c'est normal de saccager un couple. Ya mwana mshe ulona mwana nemruma hahe wende wa mwabeukaya yende yafanye complot dane mwana hahe ya héberge comme quoi mbaba hahe wankabu hao mbaba moda honi hakanza ya mviole. Subhanallah, Mwenyezi Mungu nanike hatima njema yani nike mwisho mwema ya hoa baba wala hitima nano wanadamu
wale dans le réseau watso yelewa watso uramba ukaya unsi ubinadamu unsi unanya ekamruge justi na ke justi pia ekamruge correct na ke correct pia rahana ujabanu yemlaka nemrumshahe bavuni yakano wana bavuni yende amenye couple ya mwanyanya hata shababi ya tola hodahoni ya rohende zahe kwa afanya chantage ukaya ngujo shtakiwa ba havi hakanza ya viole ye mwanamshe haba realite haba hani drage ye mwanamhe haba ta hudrage nja hudrage wakati nataja nawe ni mampa wala usinkazata nrabo subhanallah Mwenyezi Mungu na nike khatima njema yarinike mwisho mwema insha Allah yarijali heri na baraka likiwa nadamu hadza na hon duniani likiwa nadamu uhimila na hon duniani likiwa nadamu udukuzizana wanasho hangu yujukane mrumahe nguhanzo nguhu respecte nguni komba ruhuli il prend soin bien de ses enfants faut pas laisser ce mari là ça c'est le mari qu'on a besoin qu'on ne sort wanasho hatu wa wahundre waudu wa romirlo na bezo wanasho hatu wa wahundre demrume wa ziona maji demrume wa mahaba demrume ujohustehi demrume ujojoka ya wana wanu wa merite wa wafanya wani kwa education reka islamique izo zonsi pia zo disastahi konda ukana baraka shamru nyona shohatu kamtufikiri hizo gamliga wana umebaharu ngor mazere zongo garbabu hao bahari sisima influenceur ya la tef maudu ngojo jitswa ngojo regrete parce que mrumaho wika na urejei Wumbu wafanya complot comme quoi hakanza ya viole mwana huwa héberge ngono ziroho ike numero telefone ya mwana huwa mitura mwana alisida minae paso ngojoka ya mwana mshekana unishinda subhanallah Mwenyezi Mungu anike khatima njema ya Rabbi watukufu gamhambio shababi Hamadawe courage à toi t'as pris une bonne décision de quitter dans cette maison de merde la maison de fantômes utauende zao au kemrumsha uo nge capable ya hurende nai ya hutsimbiembi haukaya haono ya ukaya ngudu ya renge mrume wa wandu ulona mrumshe ulona wana banda ye mru emedia katsona ukaya zourisa c'est pas bien na ihaji ukaya ha ika oblige ya hutowe ni akane accès libre dani mwanamme uo ya dondo haya mrumshaho haina le radio karanza na haina wakati kaudu yanzao ni ya hudebarasa subhanallah wanasho hapo kaga mje fasiri ya sitara na mrume wanzo mru kabati ajuka na mrume bavuni umanzo ya jomba gumdungo shamba jomba ukana ni garde mrume wangu bawede mfanami mbona nami shazo zonti pia mmenyaza akili mrenge shetani na fikirambi za kiburundi ndizo marenga mwenda mbionizo subhanallah watukufu nganda harma deuxième message ikao wengi wajomba shimwana mshui pourquoi ikasubutia wambie watukufu wanasho hangu wakomori walomanga nano walokomori ngwanika confiance totali 99% rahani wa Roma hao rahani wa jomba hao rahani ze famiza hao haukango jojo ukane famia hao umweneze ziloro honi hao wende famia hao manzani wao mbona nawe mfana we banyanyu mbaba mzima mzaze mzima umwambie siri hao yabele siri hao ende itonzi yani itsambazi depuis longtemps wanasho hangu ni wazazi hangu wa Ufaransa wanambieza hao ngizoro honi hangu bana kazi japaro ishilwa nimru ikao tsaba mrukadha shema kaliboshi ngwajo ukansu wandiso jifikilia yeda we tsindami ye uvumbula tsindami ye mvumbu wa yo ujiju haukame umpara ye kakarjaile wanangeti jarma rezo sosio ya bonye nye mji santo mavizi na mdaki mji sante mavizi hata mji yenyi wade na hamu valabidi na kauvumbulo hata mfenizo haukaekaga mlaso message mwanadamu ya ujiju wa ni mrongo zao subhanallah watukufu waimana mshekao ngene wanahe unufaransa haka celibateri hajua mwanamme harume rezo sosio ika mwanamme woinge komori izo zijiri juzi za mwanamshe yajua mwanamme harume rezo ulo komori yoti ya tsabasuje amadainu juzi ikao hasihula mwanamshe wo hakana magazan iyonga mbiro mbabe wakanisuje rwajina hakana babala duka ihomoroni hatowe mwanyanya hamwambie mwanyanya ya rantra ho mjini hende harange hantimana me ya mjua harumaze nyidozimu hasihula hende haune mwanamme hajahuno hahulie mwanamme 4 la 20,000 euros mwanamme hasula rengeze mali haziranganya hahuzu ola hawara
hapasha hende zahe na mangale mwanamshe mwanza shonga hamandu wo ya kaubidi adojo ukaya zemali zinu mrunika amba mrumme wanduwa lolana wabego mniko confiance da hata uo da heya leo woi katina zinji yafanya woi geno wanahe gesa hakaseli bateri unu Faransa haja hajua mwanamme ulokomor wado hadisi na upartage wafiana waparhani ambaru kwamba coup de foudre fantôme dans le réseau hauka coup de foudre je parle ça comme ça dans le réseau ils sont à garantie un coup de foudre fantôme hasibala hasienda une mwanamme wende Burundi wasakaria wajiviwa hajaza baada mwanamshi hafuno la shababi yomwele wana video wa kiseksi wana video wa mkomeyo imna komeyo waji subhanallah wana video wana mafoto wa ki-excitante wana mafoto wa ki-attirante wana mafoto wa ki-Burundi hakawele mwaname na wana video mwaname haka ukonserve chez mwaname alhamdulillah kajazi publier ze video raha ce qui est pire c'est quoi bwana shohang oui hajahanabia ezamhura shajoka badinga mwambio tira mungu jonatake ngujondea shagam amini ukaya ça va rester pour lui kana ujaya nsijini harma le bangu yanivumbue hauka je suis pas comme les calboches subhanallah badala ya jaya jua zila pia ya kauzifanya leo na hao la hawara hai bwana shohangu zinumuma biani depuis longtemps baikenga wanaume makalboshi na wanawashe waprepareku ili wansijini ili wafanye namna wanimete dans le piège na propagandimbi si watorea gamju watorea kajaja kana huja mwanamsha jomba hao noze patroniza rangu jamais. Ne madame sur le massage avec la Mohandrague, j'ai pas besoin de vous. J'ai une personne que j'aime et je suis amoureux et je la respecte et je veux la respecter et j'ai pas besoin de vous. Parce que je suis pas quelqu'un que nababaïha hasbabu Burundi. Quand je kauja njisali sasbabu dani n'importe quoi. Dabumlo na rogohinga. Mwana mshwa master huyo baku hao. Mwana mshwa master huyo baki o hao. Yo respecte famille. Quand tu l'aimes, partagez avec Allah. Avec respect. Mais pas question que tu peux voir son intimité. Subhanallah. C'est pas moi. C'est pas mon truc. La femme que j'aime, elle est à Marseille. Je suis à Marseille. Mitsudo Mona. Mitsudo Afilhani Mone. Shamu Munshia. Ze paroli zangu gizo suffisa. Osoni mwae. Ya wansukaza mwambie ninyi wana makalbo shikao gam prepare uze kusu kao paro jurema. Au kaya jamais. Je suis pas quelqu'un que tu peux Gojoni wahi comme ça. Ce qui se passe c'est quoi? Ola mwanamshi hakaufanya zinji, hakaubeha zinji, bahata habehe ziungu za hai, habehe na mafoto ya ki-intim, habehe na video za ki-intim, za ola mwanamme ikawo di ya manza hula komo. Ola mwanamshi ajaune ya ukaya, yansi maish. En tout cas, elle a pas beaucoup gaspillé d'argent. Et au moins, il y a 100 €, il y a 200 €, et moi, toi, hewa loveo, et moi, toi, hewa fiana. Shahaja hajua mwanamme mrajina hunu Faransa. Yode vanu le jaoni hadisi. Hajajua mwanamme mrajina hunu Faransa. Ya kaubidi ya je ya mlole waelewana iliwa lolane abasanzamba wasawa lolana haparaola mwanamme ulohula mwambia ukaya désolé basa tsundu mwanamme hunu hanlola zia na rizema hadisi ganjodo lauliana bon bonjour wani laulia ganjodo huvia chaque avatsi question za relation comme quoi gal partager au sentiment. Wa alaikum salam la belle enfant. Ula mwanamme mbaje Ula mwana mshamba oui na rizie basati lolo. Ula mwana mba hewa rizie comme ça. Amba oui na rizie ngarjodo la uliana pas de souci. Ula mwana mwambia nono kena ukiri. Na utidi wazi ukaya gami na mafoto ya. Utidi wazi ya ukaya gami na video za. Mwana mshamba je. Kanga una mafoto hangu. Na kauhele ya tanke. Rikamanza na partage. Na zinji na hufanyia. Est-ce que c'est obligé ou donner faire chantage? Est-ce que c'est obligé? Si on bien ça lolo,
na rizie izuraka ufanya à l'époque ribaki na unanya na uanzani rido hadisi chapeau ma sœur, t'es une femme vraiment honnête, même si hufanya nguza tustahiki ukaze video zinokaone mwanamume woi depuis très longtemps sikaudumwambia ni hewe faut pas faire des trucs vraiment pareils. Tikamwambia kama mwanamshe utsende hata baba isiwa ni mwanamume ujuhamba nguhanzu baikede mruma haholoda wena 24/24 à côté de toi utimkubalie telefoni haufilme haumbeshia mafoto ya uchafu wode mruma hogerabe hawara. Ma sœur, sadi sababu harangu 2018 ya ukaya na mletso vya mafoto ya hawazi na mletso vya video za hawazi mtili konfie si wanaume wa Komori basi wanadamu wa peu ekaipasa mwanamsha hufanye plaisir hasibabu nge amurozi nawe nguhanzo yudu wakati ulikorenga rufanya le pabwa kuangalie mzali we yangalia banu haniveshea ngona waindae habanu waka univeshea banu hafuhami izo ni wanasho hatunika mwishia nika mwelewa yede mana nkoba ukaye kazi jam Tanzanie zo ududu sanyo na mabutura muharungwa na n'importe quoi. Vous pouvez aller nager, vous pouvez aller dans la mer, vous pouvez aller vous soigner. Wa alaykoum salam kikimaweni. Ye kati mwambia nukaya ye kai jam public yo ududu ça c'est pas insulte. Vanyu hamanyu wanede mwala hikima. Ye kati sabay jam public yo ududu ça c'est la vérité. Ube intimité ya. Ye valori ya. Huibua, gera bisau, gedudu sarma public. Rumwambia ni kazo kazirendo. Gamjaba burongo wanai. Gamjaba burongo wanai. Si je m'énerve là, gami hanama pou yaoudi énervé. Yekalma bienere la litoka, yekai jam public yo dudu se doa katumko hausiu. Wenge mjewiri, wenge wana washimilu de yamana mshe. Yibaye. Les banguzillo, baya wo chamfu wo tsone. Baya bayo dudu sakai jam public. Rumambiani yonyanda bemrugudu mitsudo de yamu. Ça fait mal vous mnatunguru guzanda damu ikamdugu fikiri ngwa ele wao na banugwa unazitswa magaya. Nika munu wakati mwanamshe ikao ya kenso hao ulolo ya tulemnaina ya tulemna bote ya mnarange wa uso ya bishumnadara yemna shali yabahoino minduni yendo pala endi ya lolo tihumbiza ne mwanamume woyi hashari ya shamguna mtume. Ça fait du bien mes sœurs, ça fait du bien. Le moment que tu t'assois chez toi, il y a un mari qui va te donner la dot, il y a un mari qui va te donner les vahabous, il y a un mari qui va te honorer, au lieu d'être contente et fière. Ça c'est le jour spécial de vous mes sœurs. Cachez ce truc-là, qui fait vomir aux gens publics. Y cache oui, ni que valeur. C'est pas méchant s'il vous plaît. Cachez-la. Il a besoin de respect. Protégez-la. Chati Ouibou. Et bravo mes sœurs. Venez en public de ouvrir ce truc de nous faire peur. C'est ça ce que vous voulez que ils ont dit bien. C'est ça. Ka bravo namjamboué namoué mani de chatsone akashirula. Non. Et cha valeur show respecter. Et cha jam public show shangaza. Wangu show ravisa. Yavoyo insulte, c'est pas insulte. J'aime bien mes sœurs et je vous respecte trop. Subhanallah. Subhanallah. Respectez vos maris. Aimez vos maris. Arrête les relations à loin. Mahaba fantôme ya mlokomor. Manam shangu. Huja hutombe arme piège. Huja hutombe amoureuse na manam me ulokomori. Fantôme. Tsuo haba sangu subise. Gufanyo chantage. Shauka yangu jobehezi ungoza wa publiki. Yekabanda hulolo ni manam me ulohunu Faransa. Mnyezi Mungu narnike khatima njema. Yali nike mwisomwema. Zaho wanasho hatwa réveillé. Walwele waya ukaya hewe. Respectez la personne qui t'a honoré, qui t'a aimé,
et qui t'a donné des enfants au lieu de tomber amoureuse. Ya manam me kalbosh, tsuange komor ngufanya chantage. Yede helo wana de mwalo komor. O wenji walo komor wanaume, ngwafanya utoportuno wa jefaransa. Ngwaju hamba na hamba, wafanya na ufanya hata wamenu wanaswatu lezitso, neze ankili, ili haini waju ujusa, resha hawana, resha hefami, resha hao, wawabesheye. Mjehunu mjemdo jikome ya mujimarusa. E manam shohatu woye, walikum salam zohangu mze Shaban. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné confiance à quelqu'un qui est loin, que j'ai tombé amoureux dans le réseau, avec que j'ai eu coup de foudre dans le réseau. Finalement, ils viennent de me faire des chantages. Comme quoi, yekaido hanzalimane, gujurangaze video ya doni veshea, hauka wenji wa loko mori wanaume, wenji wa hao gwaonza o profit, gwaona besoin za profit, wakansi yabo ili à chaque fois nereye jau, je veux des téléphones, je veux des costumes, je veux des tels, je veux tout. Dieu des baza wanaume wa loko mori, shaukwati tina fikira ya nyanzo, wala mahaba, wala mastehi, shaishuanza wahini, waishuanza wadhulumu wanasho hatu, wanibu wanasho hangu, olu ya ureveye, mki wanadamu masaji, mrespecte personalite, ne dignite ya hanyu, shawallahi, ze konfiansi mzini kwa wanadamu waluhula, gamjo ujitswa, wala gamjo ujitswa, ema katikao, ze sura za hanyu, ne zungo za hanyu, zijeja dans le réseau. Garo hambia ushababi ya madawe. Ose ufanye chantage. Ose ufanye chantage. Haukaya, si t'as des sœurs, tu peux comprendre que une femme qui t'a donné quelque chose, c'est une femme qui a essayé de te montrer ce sentiment. Mais, mes sœurs comoriennes, au lieu de penser ce que t'as vaincu avant, l'amour que t'as eu, le sentiment que t'as eu avec tes enfants ou ton mari, ngofikirukaya wa monahar modo lokomori walikum isa mon frère Ricardo uongo joshida ya wanzi hamade mbaba huana c'est impossible waihumwelea mafoto ya kiintimite waihumwelea mafoto ya kihawazi humfanyia haina mbano wabidi umfanye humwelea ze résultats hindi c'est quoi le résultat? Huonu ya ukaya husahulolo gomparo umwambie yazie. Waalaikum salam ma sœur Lamia Kasem. Umwambie yazie. Kutumzia, au lieu ya hambia ukaya uzie. Hambia uzie banda halolwa. Ou efface les archives fantômes za kiuchafu. T'as gardé les archives, tu l'as fait des chantages. Hamba kutunsa. Si tu as osé, ganjobeshe mrume ya hulula, zevidone mafoto kaudura yafanya. Subhanallah. Subhanallah. Wanashohang. Izungu zanyu zungizo na valeur. Na mdwe darma zenyu kumbi mdwe da madona zemali zitolao. Ze 17,000 zitolao. Ye dhahabu ibalo ujayabo. Zila de zungu zanyu banagizo na valeur. Utsuone tula muhanyongo hangena mabrangurongo gena jiku kabo tu vois que tu rames, il est honnête. Ze messages zinu ne makanima ya niyo ujoba ya visage za wangu kama banwei wakoli na waiwa nrabo. Oui, Eva Luna. Subhanallah. Mwenyezi Mungu namlike hatima njema. Mwenyezi Mungu arinike musomwema. Mwenyezi Mungu alijali heri na baraka. Riki wanadamu massage. Le joie ukaya non, faut pas donner confiance. Même ton mari, ta propre mari qui t'a fait des enfants avec, qui t'a donné tout. Le moment que tu seras au lit avec, Gani Hawazi, Amba chéri, laisse le téléphone à côté. Éteins ton téléphone. Je te donne pas confiance. Haukaga wana umeajansike bazi hao. Wanofanya chantage, wanogarde video ya usiku wangwasha hao wajua chanja jomba kwa tsuwa tsaha haungwa mana wadomba ukaya gamja hupublie ta oublie que j'ai ça zubana shango comme tu ukaya je vous aime trop au fond du cœur, je vous aime trop au fond du cœur. Au lieu de prendre tout ça de mettre dans votre cœur ya ambiango umahani mluelewa. Subhanallah.
Subhanallah. Sababu mwanamsho wangu. C'est vrai, il y a un message où on n'a confiance. C'est vrai, message où on a bien. Ça, je peux pas te laisser tranquille. Parce que, et ma katoua, Dieu m'en a meoi, ou nous a katika ou tirongo plusieurs fois. Si d'abord plusieurs fois. Si m'a bien dit qu'il faut pas donner confiance. Ils ont beau manam shohangu, kujaele wa kujarambua. Cha ou djihondu tsiwe ou tomber dans le piège. Il y a kalibo shili le komori. Bahari ngure kezo zendevu. Hapuwa mnakupu. Hajrende bogosi. Hanji harmaze selfie. Hajirahatsa. Hanji amnakupu. Kulori washi antiezi hao antie wonuka ile bo na mwende madona wangu face à face baba nuna kantivanu ye ekra uyongeni halia ya unga mnono mabanu ngami bogosi hata sirahara hata na bomo janganyi karbunami gamjone shari boishi bwana woyulisa. Subhanallah. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Mwenyezi Mungu yarnike musomema. Mwenyezi Mungu arjalijuka na heri bwana shahangu. Riki wanawashe masajo ndauka na baraka. Riki animke wanawashe ikao mjude respecto wa mzane s'il vous plaît. Merci beaucoup la mia. S'il vous plaît. Namsteye personnalité animanam shahangu. Je dis chapeau parce que tu as osé, tu as dit qu'on a déjà vaincu, on a déjà fait beaucoup de choses. Shaba sa satsilo lo analizie. Et mwaname gwanzo ya jiwa gare bahari gwanzo za hezikir. Ya doamba gufanya chantage. Gamrudi tsan rambibu mwaname. Laissez la fille tranquille. T'as fait beaucoup avec. Il t'a donné beaucoup. Il t'a fait beaucoup quelque chose. Faut pas que maintenant, ya lolo anzo de jumfanya chantage. Wana shohangu na équipe pour la première fois et la dernière fois. Je sais que je dis ça, mais ils ont la bokamtu chez les ominambao. Shagam johamba. Nitoweza hangu mguju. Nitweza ngubo mguju. Mwenyezi Mungu ajue ukaya. Ngabo shamba habari shamba. Ngabo shamba habari shirungu wao. Kajatu laza. Ya Rabbi. Hauzi ya watukufu. Rikana suje mbili. Ikao ya mwando. Wii mwana mshaikao. Ya prepare mwana hahe ya eberge hodahoni. Yafanye mrumahahe mbabahe mwanahe wa zamana mzima chantage. Hasbabu mwanamme ikao influenceur wa réseaux sociaux uko babuha harmwe rezo ikao hammanipule yarensi ya mrumahahe ne yeye yende ya dokade nae uzunguli ya wazima yenda yu hatelela juka hanza na yu mwanamme ikao do ya lola. Subhanallah mwanamshi hamandawe. T'as sorti ton mari. T'as fait un piège que Mrumaho hakanza ya viole mwana ikao wa mheberge. Ne mwana wa mheberge harongoa hamba ukai mrumaho makalma maili differa. Habi mrumaho hamdragi. Vaho mwanamsho habi mwanamsho hambi ukai mrumaho hamzigaraza vakadzala le denai. Finalement zila pia ukanza uto mrumaho endeza. Hasbabu mwanamme ikao utsona randema. Ulona mrumshi. Ulona wana. Ulo harmarezo. Gono ya ukaenge favorable urahane mrumaha. Una utsi mrume uhanzo. Uwa mrume ulonu wanaha hene mrumshahe anzo mrumshahe. Hukubalia humanisada wane mrumaha. Finalme mrumaha waroha. Hasibabu konyombi wa mkazalo. Kumkuha kanza viole emwana wankabulu daoneho. Subhanallah. Mwenyezi Mungu nalike khatima njema. Wanaume na mrespektu wangu wa shahani wa manzao nino wana. Wanawashe na mrespektu wangu wa mani bakabatsi mrume actuellement. Yaujukane mrume ngwanzo mru. Ya mrume ngwanzo mrume na respecte mrumae wana shohangu. Wanaume yaujukane mrumshahe gumrespekte na mwanze. Respecte ta femme. Kabatsi mrume abasarizambao. Kabatsi mrumshi abasarizambao. Wahunde mrumshe nguhanzo, nguhanzizo, nguhugate. Pourquoi t'allais chercher ailleurs? Sabandwa nzodo wa manipule mrumshe mrajina. Vahuma mwanamshe ngokubali unotse mrumaho. Hasibabu mwanamme mrajina ya Rabbi. Hewe kabatu wangu wa umeharmoetino. Kabatu wangu wa umeharmoetino. Wangu wa umewaliwa basa gwanzo wende Burundi. Wa mtunjieni. Wewe hukubali towe wahaho. Na wakana kubali anatse mrumshahahe. Kamkaradhi nyima influenceur nusia hanyo. Nusia hanyo nyima fundi. Nusia hanyo nyima zababi komsa. Nusia hanyo gasivano. Na rirengeze sarti menye. Na respektu wangu wa shahatu. Respektu wana shahatu. Izo joro de mwana mshaha kuna ujibu wa kazilandu wa hao. Izo joro de mwana mshaha kuna ujibu wa zilandu wa hao. Na mkiradhi nywa na ume. Mdojo ya ukaya no. T'es juste respecte ta personnalité. Respecte ta dignité. Cette femme-là, elle a fait ça pour débarrasser son mari.
alors qu'elle pense qu'elle va gagner le cœur de le mari de quelqu'un, alors que ye madame me wewe timbu me umanzo, shangu jode masi wenda bakide na ye, yende Burundi ya jibiwa ya rejeyo hahe, enda bakide ne mumshahe no wana, she ya tsonda we subhanallah. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema ya Rabbi. Mwenyezi Mungu anikuwa na umewanu roho kwa dojokaya. Mrumshe mru ya mrula mruka mrende nayi. Ya hutende hunji harma kupli ya wandu honde huimenye. Honde huisijini. Nabo unjo hanyu gama bonyima correcte harma rezo s'il vous plaît. Respectez nos sœurs. Respectez nos sœurs s'il vous plaît. Atampaka da watukof. Je demande tellement des excuses à tout le monde. Et kangabo vahanu na njianai. Aukaya, ça fait vraiment mal aux gens qui pensent même pas de voir pas que ce que je fais à ma femme, alors que c'est la maman de mes enfants. Subhanallah. Va là-bas. N'appelle pas. Mwenyezi Mungu anike khatima njema inshallah. Mdojo kwando shangwa manzaoni. Mdojo kwando mangwa manzaoni. Faut pas tomber amoureux de Thuram alors que Thuram, il a rien. Arrête! Pour toi quoi? Désolé, je demande des excuses, mais ce que je vais dire, respectez-vous, respectons vos charagnes, nous anahagne, au lieu d'aller courir ailleurs. Les femmes, respectez vos maris. Au lieu de garder ton mari qui t'aime, qui te respecte, qui t'a fait un seul enfant avec, faut pas aller ailleurs de prendre le mari des gens. C'est pas bien. Boum!